بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Salam. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, yan kamu imaluk kamu waktu ini. Amoy in programa sin guru na to mulia yari raig ko ini biyayaon biya mga kamahangan na magpakagwa Amerika to bukon long ta hangkan wala nakagawa kasalaon kasasawan so malengkan long ta matao di ni hamparo niya ini sabab na bukon sa jaren di halaw man sin wala na to asam buwangan yadto ha Manila yadto ha ini unta kinambukin to ha Central Mindanao. long ta Central Mindanao yaon in deng ha mga ini hamparo niya tungod paparkalak pag-agama na yung mga yagto katantan pang Hindu asing kita lang ngayon nung ka ini kita misan yarilihay ni amoy makalamod kita misan dakuman niyat amoy in hikalamod kita rin ha mga amal niya insyaallah subhanahu wa ta'ala na hawak to ini lang ta alhamdulillah yari siya kato amoy na guru na to kalasahan President in Aldia Foundation damikyan Vice President in the Dawud Islam Foundation amoy dimihil kato tani ko waktu ini long ta pangadyan insyaallah taala na dumug kita ni marayaw mga palanggungan ng Islam di na ko magpalugay itokbal ko yung guru nito kalasan Sheikh Abdul Wahid Ikram bal yatafaddal sayyidatu maskura. Magsukol batuan na pag mukaddima mo si para kaya tadulong. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi mu'izzi al-Islam binasrih wa mudhilli ash-shirk biqahrih wa musarrif al-umur biamrih wa mustadrij al-kafirin bimakrih alladhi qaddara al-ayyama duwalan bi'adlih was-salatu was-salamu ala man a'la Allahu manara al-Islam bisayfi. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, muna magsarang syukur kita niyo pamahasot si Allah sin masi-masi in kita niyo birusan niya kusog iban kaya serta masi-masi in kita niyo yari halawang taufiq ibang hidayat yari kato in ni'mat sa laggo-laggo amo na in ni'mat iman iban sing ka-Islam amo in wayroon na marayhati ko sa halga-halga ni'mat mahasil sin ipon dukaeng deng ha pag-araman niya amon arama Islam iban sin pag-iman niya pamahasod si Allah. Dihanin aki si mga kaulamaan sing kita niyo, mga ulama sing kita niyo haaraman na to Islam. Imiyan sila laong nila al-Islamu huwa a'zamun ni'am. Imtanna Allahu biha 'ala al-ibad. In arama Islam in aki si mga ulama siya na laong na in sa laggo-laggo ni'mat ianughara sin Allahu Ta'ala pamanga ipon niya umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam subay kita niyo daraan patauron na to in pagsyukur fa Allah subhanahu wa ta'ala sabab wayroon na maray tawaron na to panagpapanjari kato amon Allah subhanahu wa ta'ala dihil niya nakato ingkatan kalalakihan nato di hababaw sin gumi ini labi luba in pag-aakamasin kita niyo wayroon na nay kurikato in junjungan nato Nabi Muhammadun alayhi salatu wassalam
sa hingga jiyukop ka to inagaman na to Islam. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dihil namo na kaniyo, di matong namaon kaniyo katan, di matong namaon kaniyo ing katan iangut niyo piangayo niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang niyo yan bistahon bilangon hisabon in ni'mat, dihil kaniyo sin Allah, di niyo kakausan itungon bilangon in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sabab yan, subay na to, paluahon in jantong na to, paluahon na to, in pamaham na to, lilingon na to in ni'mat sin Allah ta'ala, amon yan Diyos niya kato asupaya kaingatan na to, biadiin kita ni uliasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in maray sa lingkat-lingkat, kawaon na to dom yan, hatihon na to, uno naman imapatot hinangon sin kita ni muslimin, hasupaya in kita ni kumusog, supaya in kita niyo dumaog, supaya in kita niyo makakuha day nga kalungguan, makakuha day nga kahinaan. Sabab bang nato lilingon in pamando kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga ayat biyayta kato sin Allah ta'ala yan halon sin Quran, bang nato ini katan hambuokon basahon sarta pahamun, in Allah Ta'ala asal kita ni biyabaitaan, in agama Islam, amu in agama manayng babaw sarta dumaog. In mga sila muslimin nag-iiman pa Allah Ta'ala, sila in makusog, sarta sila laong ta impangikutan hakatan hinang marayaw. Dahil mga biyayta kato sin Allah Ta'ala ayat halom sin Quran, amun mahinang na to, palita. In agama Islam, amun agama manayng babaw sarta dumaog. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, halam sin Quranul Karim, amun piyaturun niya mon, pajunjungan na to Nabi Muhammadun alayhi salatu wassalam. Walillahi al-izzatu walirasulihi walilmu'minin. Allah Ta'ala in kataas. Serta para rasulnya demikian Muhammad alaihi salatu wassalam in kataas. Walilmu'minin, demikian pa mga sila mu'minin. Pa mga sila nag-iman matan pa Allah Ta'ala, sila in makahasil sin kataas, bima na hisiyo-siyo in nag-aarama, sin aarama Islam, subay sadya in siyayan mataas in darajat niya riha dunya. Sa in makasusa, bang nato dungdungan, in kahalan sin umat Islam, dahil hasadlupan maripasubangan, dahil hautara sampay pasatan, kakitaan na to in kahalan sin Islam, kahalan sa mga muslimin, lando makaulong, sila in nalulunggo dahil ha waktu pa waktu rin ha zaman pa zaman, sila in pinakamababa bang mubiyak kitaon, sibo dari hula ta iban simpakay banan hula, madto kita pa hula Arab ha zaman nato bihaon, tagnaan ta deng hula Syria. In katotay manguran na to dunhaon ahlus sunnati wal jamaah. Sa kira-kira maglilima tahon na bihaon. Yan sila biubulaw. Sinamuno kanila. Sampay bago bihaon yan na isabsimod in Russia. Naghulog simbam adlaw-adlaw aon din kanila. Majuja na, kalawaan ama, kalawaan ina, kalawaan tay manghud, kalawaan anak.
Labi 5 milyon anak si Muslim nabulaw rin hakauman nila. Labi 5 milyon Muslim nakakuha din hakauman nila. Kasigpitan sangat lando. Di ka ibarat hula yan. Sampay hadlaw ini habihaon wakto. Hambuok din ang mga hula ang pagtawon madaya. Hula madaya yan ha Syria. Kapatan ngay mo Muslimin naghula. Pila na hadjay miyatay. Bukod miyatay, sabab simbiyuno sila, timbak, sa miyatay, wayroon makaon ni Muslim hula yan. In kiyabay ta kato sin media, kiyarungan na to, inyan maray, di minsan mabot sin 1% sin kasigpitan, sin kahalan si Muslim hula yan. Hula Syria. Hula madaya. Bata-bata, umul ang papilabulan, umul ang pahangkatahon, bangtod paamunin sila magduro gatas, sa sabab sinwayroon na makaon, dahon kahuin ni alok pang man, kaluunan din long, sintiyan, maigin hapdi. Maasusog, hambok sa sakatan niya malingkat, ipamahalayak niya padun niya hirakang ni hangpu dalar hadya, iban simpila kilo tirigo, bang man o makaon niya. Sabab unuhunin sa sakatan, mga mayroong makaon sinula. Bang tarungdungan inaraman na to Islam. Bang tarungdungan, ingkahalan, simpamando sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Muslim suway mataas, in Muslim suway halaw darauhan. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin, walakinna al-munafiqina la yafqah. Inihawla Syria. Mantuko po kayo ng hula biyasin Iraq. Labi 2 milyon. Dahil nga 2003 sampay pabihaon masimasin problem. Indua hula ini Syria iwan sin Iraq. Bukod na antara sin tao nagkukupor. Long tabi sin hula sin milikan iwan sin kaiwanan na muna pa hula sin Muslim. Inag-ato sa injimat tubihaon. Shia na iwan sin ahlusun na. Bang tarungtungan ng kahala. Mari kita pula Yaman. Amun doon haon. Timag na in Arab. Doon haon in biyayta sin Nabi alayhi salatu wassalam. In iman. In hikmah. In pangadji. In ilmu. Hawla Yaman. Sa unang jima jato adlaw yan. Hula si Muslim katan in victim. Hula si Muslim katan in mangi in image pa dunya. Mari pa Afghanistan, mari pa Pakistan, iban pa singkaywan ng hula, Utopia, iban singkaywan ng hula si Muslim, yauning kahaluwiluhan, halawang sing kauman, Muslim kailon halulunggo. Mainkan biyabaitaan kita sin Allah, wal aqibatu lil muttaqin. Ingkahaymut-mutan daraukan, suway sadya mga sila nagmamamuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya di manjar in Islam hababa, suway in Islam in asal-asal in siya nanay babaw rin kataan. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alay. Al-Islamu ya'lu wala yu'la alay. In aga ma-Islam, siya in nanay babaw, wayroon manjari makatay babaw kaniya. Hati niya inikatan, mga jama muslimin, biyayta ko kanyo, in asal-asal in kahalan sin agama Islam, karena agama sin umat katan, di hababaw sin dunya, timag na rin kan anak, din kan apo Adam, sampay pa kahinapusan umat sin Nabi alaihi salatu wassalam, in katanyan agama, in katan piyag agamahan nila, agama Islam, nagbidda, hadya, in pamando sin kanabihan nila. Tiap-tiap umat, dahil zaman na kaunang piyarahan sila Rasul. Ma khala min ummatin illa wa fiha nadhir. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Wayroon din ang mga umat beta sin Allah subhanahu wa ta'ala sa hingga aun doon haon piyara Rasul na mando sin agama Islam. In agama Islam amo in agama rin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ridaan sin Allah Ta'ala papag-agamahan ha mga piyapanjari niya, ha mga ipon niya.
Bimanin aga Islam amurainin aga makasakunalan. Na pinahadya rin hatiap-tiap nabi rin hatiap-tiap rasul in pamando sin syara sa abot malengkan in pagtag-ipon amon ang kilahon in katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala hawayrong pagsakutukan niya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Pamungan o Muhammad in Allah ta'ala Tuhan tunggal. Ining katan panawag-tawag sing karasulan. Hangkan na malaggo kalawangan di matuhabaw sing gumi. Hawak to gimuha intumpukan pagtawon Christianity. Nanawag-tawag law na aun pagtawon Trinity, aun Ama, aun Anak, aun Espiritu Santo. Nalawang yung mga tao inibihanin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in Allah ta'ala, wayroon siya anak. In Allah ta'ala, wayroon siya piyag anak. In Allah ta'ala, rin siya mag-anak, mahasot si mahating in Allah subhanahu wa ta'ala. In aga Islam, wayroon naman duha ba inikahalan. Sabab, sinalawang yung mano siya, nakatuliga pamukun amo in kamataon ni mga mano siya. Azaman na kauna umat si Nabi alaihi salatu wassalam, hawak to in mga kamaasan na to, kaapuan na to, timag na ding karasulan sampay kasahabatan, iakad nila in kabayaan sin Allah Ta'ala, hambuok, pahambuok, hati na in pamando sin Islam, iakad nila, ding sabab yan, kita sin dunya katan, biyadiin sila na marinta, biyadiin na ka nila in daraukan in kataas di habawa sin dunya, labi luwa bang sila mini pahadaran sin Allah Ta'ala. So, rihay ni, maray hati ko. Aun tuot ini sabab may ta miyabot biha ining kahalan sin umat Islam. Aun tuot ini sabab wayroon kaya batukan sin kita niyo Muslim. Bang upama kunsi aun tuot kunsi biutang kato sin aka manato Islam, biuklad kato sin Allah Ta'ala laway ring Rasul sallallahu alaihi wasallam sa in kunsi ini way nato naka dahil sabab yan wayroon kita niyo rimaog, wayroon kita niyo timaas, gaman in kita niyo masihalong kalungkuan. Sa bang mo dungon in media, nagkidnap di Muslim, nagpuno dito Muslim, piyatay dito Muslim, namuno dito Muslim, inagdagang siya burito Muslim. Nahangkansa, di tayo sa mablim, imbukon nag-aarama Islam, pasal amoy sa biningki kita. Kaunin makusog magdagang siya bo. Mapampuntawiya. Doon ang mga barangay, mataod doon haon Muslim, nagbukal la ilaha illallah, yun halaw si pangatayan nila. Sampay kain na ako nakawin ng Manila. Mismo yadto hawla Manila. Mapampuntawiya. In mataod, kahiluhalaan, mataod siya budera kang, amon yaw naon mataod Muslim. Sabab kiyublaan ako. Bukad law miyakad ako, deng hapasig, taxi. Pagbawa ko rin hotel is hotel. Law kumakad ako taxi, law ko taxi makad ako, Tagalog na ako. Law harap pa kayo. Law ko harap pa tandang sura. Law na ako adyadak mukha sumod. Tandang sura, binikato sinambok president sin dunya, in tandang sura paghulaan si mga Muslim sampay bihaon Muslim in naghula sa di mabamat to sumod in magtataksi mayta. Tuuman ako taas, yaso ko. Sa bablong na talamak ang bintahan ng mga truga. Talamak. Sampay rin matong ako, nara ako, nagbisara, nakura nila rito. Siya to dimyaksod ko yun, hawla yan. Jazahullahu khairan. Amon nagdararungan bilang longta, panglima sing hula yan. Siya hindi atungan ko. Pagkat tukulukay na mo nagmiting bihad, turay sabing problema niya. Sabab, sinya o yung pagdagang sinhinang malumi. Sindagangan malumi yan, hula yan. So, bihay rin jimadya to umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam, kauman si mga Muslimin. Hangkan nari kita maino-ino, maita kita niyo bihay ini. Lunggo. Naon mga kasabab-sababan bihay ta kato sin Allah Ta'ala bang natuin itoan makawa. InsyaAllah kita niyo intumaas. Agama Islam indumaog. Mabaya di mabaya in dunya.
subay hadja in agam Islam man ang babaw. Sa ingkatanyan, aun subay na to akaran biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano kita niyo mang daog iban tumaas iban kumusog, sa hingga subay na to ingkatan amon biyayta kato sin Allah ta'ala, ma-apply na to akin hawaran na to, mahasil sing kita niyo biya sing paghinang si mga nakauna deng kato. Muna hasupaya kumusog kita niyo, hasupaya tumaog kita niyo. Al-imanu sadiq wal amalu salih wa tahqiq at-tauhid. Tu parakala. Al-imanu sadiq, amuin pag-iman mattan. Hati niya, bangkitan niyo datungan sing kalunggo ibang kahina. Bangkitan niyo ri dumaog, hati niya kahalan na to bihayaon. Bang tapahamon, bima na wayroon imatap marayaw yung pag-iman na to. Bukun tuod mattan yung pag-iman na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sindaraukan si Muslim, kumusugin Muslim, kumusugin Islam, bang niya mahasilin hambuk parakala, al-imanu sadiq. Pag-iman mattan pa Allah. Pag-iman bunnal pa Allah. Kakaroon ng katunggal sin Allah. Wal amalu salih, serta nag-amal sa salih, inhi kato, biyunnal niya yung pagtawhid halaw sin pangatayan niya. Into pagkaradyaan niyang biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hayat niya. Parman sin Allah ta'ala, kitaan niyo, dungukan niyo, dungdungon na to umat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kau si misilewak, mabaya kau kimita sin pardaukan sin Islam, di mo kakitaan yung pardaukan sin Islam sa hingga suway mo akaroon ng kabayaan sin Allah, hambuok nindeng ang mga siyabot na tarungan. Ano yan? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد الله الذين آمنوا منكم. Janjian sin Allah Ta'ala in nag-iiman daing kaniyo. Janji sin Allah. In Allah Ta'ala wang jumanji di magpamaluwa janji. Janji sin Allah limpal halaw sin Quran. In bariman daing kaniyo janjian sin Allah. Ikaisa. Wa amilus salihat. Iban simma nga sila nag-amal salih. La yastakhlifannahum fil ard. Tartanto bunnal tuod. Mahasil sin sila ini in pagkhalifa, in pagnakura di hababaw sin dunya. Sila mataas. Makawa nila yung pagkapuing, doon ka nila yung kaput balis. Sila magkhalifa. Sila yung dumaog. Kamastakhlafa alladhina min qablihim. Biyasing kapag nakura si mga nakauna rin kanila. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Iban tartan tutuod, patattapon sin Allah Ta'ala kanila, inagama nila,
Amuin kaya rida na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna. Iban tertentu gantian kanila sin Allah ta'ala. In kabuka kiyanan naman nila sing kahanong. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Sa ingkahalan sing mga tao ini, nag-iiman sila marikako, haway roon pagsyirik nilahang sulak uno-uno. Haayat na sabot na tuhay noon umat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Aun to, syarat kato sin Allah. Mga tao ini bang insipat doon kanila sila injanjian sin Allah Ta'ala. Uno yan, inarisin Allah wa'adallahu alladhina amanu minkum. Amanu bimakna nag-iman al-imanu sadiq. Iman mattan fa Allah, gawgot fa Allah. Wa'amilu salihat, iban nag-amal salih. Ini kahinapusan niya, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Sertain sila nagtatag-ipon marikako wayroon pagsakot hang sulakon uno bimakna miyatan nila biyunnal nila yung pagtawhid nila fa Allah. Biyunnal nila yung pagtawhid nila fa Allah. Hati na ining kalagihan si umat muslimin. Magtarbiya simbaran, magpakusog sim pag-iman, magpakusog sin amal saleh, sarta hipahun nalim pagtawhid doon hagin hawaran nila. Bang tarungdungan in Nabi alaihi salatu wassalam, hawak to timag na siya nagdawa. Halawm sing kawhaan tag-unom, tag-tutahon, bang ako'y nalupa. Halawm sing kawhaan tag-tutahon. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya panghalaan sin mga Islam sa payriatungan ng kamatay. Di atungan sin kamatay. Inhang po tag-tutahon doon siya halawm sin Makkah. Nagpakusughan siya sin pagtawhid, iban sin pag-iman ko Allah. Inhang po tag-tutahon doon halawm sin Makkah. Tiyahanan si Nabi alayhi salatu wassalam. In kasigpitan, in panggipit, si mga tao Quraysh. Tiyahanan sin Rasulullah, iwan sin mga kasahabatan, inununo kasigpitan. Halawm sin hangko tagtutahon, iwan sin mga nag-iman. Wayroon gimwa in Nabi alayhi salatu wassalam sa ingkatan, tahun 5 bay amon kaya nanam ini hasupaya sadyay pagpakusog sin pag-iman. Ipagpakusog sin pag-amal salih, ipagpakusog sin pagtawhid fa Allah. May tayat to ihadto. Biya di kita nung sin biyaitaan sin Nabi, di niyo makawa indarauhan o kamu mga ummat ko sa hinggain iman, mattan iban sin pagtawhid do nagin habaran niyo mamunal niyo. Sa babang po tahon, iban sinang po tag-tutahon, halawm sinang po tag-tutahon, wayroon baron naon syara mataod. Katan, ipagpakusog sin jantong. Dumatong madtoy namok sahabat. Khabbab. Dumatong inamok sahabat. Biyakan Khabbab. Khabbab hambok ding hamang ipaminsan na kanya sing Quraysh. Pakulangon siya habaga kayo. Biya sinamon maghawb mga kanom yaon. Sampay na lalaknit na taykod sin sahabat in sabab sin paso. Binsa naon sin mga Quraysh sabab sadya sin nag-iman pa Allah. Maano siya? Aun makturo matong kahina. Sampay miyabot in kahalan kasigpitan kaya na naman si mga sahabat. Di nila nakatahanan, madto na sila para Rasulullah. Hamok sahabat, Khabbab, dumakan naman to para Rasulullah, sarta mamayta. Ya Rasulullah, ala tastansir lana ya Rasulullah. Ya Rasulullah,
ay ikaw rin pagkakaw mangayo pa Allah Ta'ala pardaukan. Sa inikatan, pananda si pagpakusog si iman. Way pa, panagnaan pa yan. Sabab di dumatong indaraukan sa hinggas wa in iman matan fa Allah. Sampay wasiyatan sila si Nabi. Mahawain sa mga tao na kauna rin kaniyo. Butangan kat-kat, hindi hautok, haon niya, ini sampay maripamama masipak magdua. Sa di damidin hapag iman. Walakin nakum qawmun tasta'jilun law si Rasulullah. Sa alawin kamo, mga mano siya maos sa pardaukan sin Allah. Indipek, bukod na Islam. Indipek ti kato, pag-iman sin kita niyo. Hijjatulun na ito yung pag-ibadat na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sa bayang na ito, in pagzikir na ito, in pag-iman na ito, in panawhid na ito, kitaon na ito, bangin kita, nuwayroon na ka nagsakot ha pag-tawhid na ito pa Allah. Sa tartanto rin, dumatong ipardaukan sin Allah sa hingga al-imanu sadiq wal-amalu salih iban tahqiqut tawhid into para kala ini jumato iman matan pag-amal salih iban sin pagpabunnal sin pagtawhid di halaw sin jantong sin kita niyo. Mabaya ko daraukan? Yan, imo na konsep sin daraukan akabuhi si Muslim. Uon. Mabaya kita nuri mabaya. Wayroon mahinang sin hisiw-siwri mabaya haagam Islam. Dumatong dain wakto. Islam hanjing dumaong. Hoon ka na naman na to, kakitaan na to, lunggo ni Muslim, deng hasaman pa zaman, deng hawakto pa wakto, ring hula pa hula. Biya na sinti, kita na to, bihaw. Adlaw, gatos, baman, hula, Syria. Sa dumatong dain wakto. Islam, subay sa Jermaw. Uno, inbada si Nabi sallallahu alaihi wasallam ang mga sahabat. Hadith. Dahil ang mga mu'jizat hati ko ini si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In hadith ini, bang kumagkawas sa ang waktu magpangdungdung ako. Ako singki kita piyatta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kahalan sin umat muslim hadlaw bihaon, biya sin hadith amon siyabot kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unin hadith yan. Yushiku. Inaki si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yushiku an tadaa alaykumul umam kama tadaa al-akalatu ala qis'atiha. Qalu aw min qillatin bina yawma idhin ya Rasulullah. Qala antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha ka ghutha'us sayl. Inagi si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya. Ang buok din ang mga mu'jizat si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang buok din ang mga hadith maka-ajaib biyay kato si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inagi si Nabi, yushiku an tadaa alaykumul umam. Masuok na in pagsanitan kamu singkatan umat biya simpagsanit maun pamandihaw hipo simpagkaon kumutkot mon maba kumawa ati nabi sinsiapan ton sin Rasulullah in umat Islam biya bandihaw hipo simpagkaon kataan maba kumaon deng hasadlupan pasuwangan pauttara satan sampay ring hataas yat tuin lima kumawa umakaw sing pagkaon in umat Islam mabiya pagkaon na masuok na laong na inahisin Nabi pagsanitan kamo sing kataan umat siyo umat kupur kita aunta injimajatu hadlaw ya bulaton tayo matata. Rumungog kita sin dua mata tayo nga ta. Subhanallah. Subhanallah.
Hawla Syria. Biya na sinagi ko magliliman takon na. Uno indusa sin raayat, bang siya mangayo pa president niya sin kaadilan. Sa may miyabot. Hawak tumahan na auning paghaluwilo hakauman. Yaon si Mod in Russia. Yaon si Mod in Hizbullah. Yaon si Mod in Malaysia at Shia. Dahil nga Iraq. Dahil nga Pakistan. Dahil nga Iran. Dahil nga Afghanistan. Yaon in Katan. Si Mod pahula yan in hula. Mamaya manggubat sa umat Islam. Unido sa si mga tao. May tao ay rumbis sa sin dunya. Yulukan. Sinwap, weapon, amundi man jari husta ko na dunya sa iyan yulog kaulay. May rumbis sa sin dunya. May ta, pasal Muslim. Pasal Muslim. Nari na yan ni kapag inu-inu sa batsim bahasa, hasusungon in umat Islam, biya pagkaon pagsanitan sin hula kupor, kumot ko. Pagkabihain ninyo man to, nakaasumin mga sahabat, awamin killatin binayaw maitin ya Rasulullah. Ay ikaw sabab sin tiyo-tiyo da kami hadlaw yaw niya Rasulullah. In Muslim hawla yaw tiyo-tiyo da may tabihan pagsanitan kut-kuton na si mama kumut-kut. In akisin Rasulullah antum yaw maidin kathira. Hadlaw yaw ning kamu mataod 1.7 billion in Muslim hawla yan. Kita mo. Bihaon, sambat sinabok tayo manghud, in hula Arab, kibit dawa, hangka adlaw ra, mapindeng kahalan. Si muamara dawliya, in kataan hula, maba, bihaon, haluhilo, halaon, in hula si Muslim. Labilo ba hula, Saudi, man hula kay manan. Aon sila iusal, amon magad harungan nila, biya si mga Shia. Isin naranag buno, sinahalusun na siya, ayimin. Houthi! Nakaunat yung pangatod si mga ulama, mga Houthiyun, doon haula laman lo, haula yaman in sila yan long na Yazidiyah. In Yazidiyah long na masuk sila pa halusun na sa Bukunda. Amuray nang guwat kanila. Haula Syria. Bihaon in imatu ahlu sunnah doon haon hizbul syaitan hizbullah Shia hawla Iraq hisyuin namumuno bihaon Shia Iran subhanallah sampai miyamut bihaon in hawla Iraq bang ahlu sunnah bang siya maba sumud pahula Baghdad. Di siya makasud bang siya makunta o Baghdad, suway aon siya kafil dito adto, aon siya sponsor, ang pa siya mahinang tao Baghdad. Mayngkanin siya, ahlus sunnah Baghdad. Hawla, Iraq. Adlaw, kabakan. Bago yaon, nakasud, insundalo si Iran. Pamukhula, Ramada. Iban sing kaibanan, sa mata-mata. Masjid sinahalos sunnah, mustakon si mga siya. Kita ka ma-internet. Lang narakalay sa Abdullah magputing. Yan in internet, bihon, makiputin dunya. Jumato bihon, pos pila minute, dumatong alupan mo. Di na to na makuko. Na marihati ko inimiyabot na imbada kato si mga ulama. In kapiligruhan sin Shia. Labi maripa halos sunnah, labi rin sin Yahudi man sin Nasara. Kita na to na bihawon. In Saudi bihawon iman sin Iran kibit dawa. Hangkan nalong si mga sila ulama, hangka adlaw bihawon manjari mapindahin hula Saudi.
muamara. Unin di matuyo na Iran. Sin pila tahon in Iran di man jari mami sanja taring hadunya. Di man jari maawon in parsugpatan pa dunya. Siya sanksyon sin hula Europe iban sin dunya katan. Naawon man imbukon marayaw inhaantara sin Iran iban Saudi. Kunin hinang sin hula sadlupan. Ini sanction hawla Yaman. Timagna deng hapila adlaw yaw. Neto na yung president sin Yaman, sin Iran. Iran ni maksud ko. Inhula Iran. Amun nakura sin mga Shia. Siya sanction inhula yan. Hindi sila nilari uwel nilari man jari harap pa dunya. Ri sila makabisan dyan. Tari sila makapaon uno business pa dunya. Sanction. Sa naon man imbukon marayaw antara sin Iran iban sin Saudi kunin hinang sin hula milikan ini kinpagsanksyon na Yemen. Bihaon yatin President Rouhani naglibot sin British, naglibot sin hula Europe. Pag-uwi to billion imautong payaman unin maksud mari pa Iran unin maksud hasupaya kumusog in pagbuno sin ahlus sunna iban sin la qaddar Allah. So ininikatan muamara mga kiulungan sin Allah Ta'ala sa di na to manjari blimon in kahalan ini baran na to in blimon na to may tawayrong di matong in pardaukan sin ahlus sunnah wal jamaah atau kan pardaukan si muslim. Maba kita no pardaukan hambuok deng mga nasabot ko yadto suway na to idto akaron. Ikarowa. Tahqiqul ukhuwati wal wihdati al islamiyah. Suway na to maparagbos, mapaunal, in pagtaymang hudmatan antara sin kita. Suway na to maparagbos, in pagtaymang hud sin mga sila muslimin. Suway na to maparagbos, matan hakin hawaran sin kita niyo. In biyayta sin Allah Ta'ala halaw sin Quran, innamal mu'minuna ikhwa. Bunal to din mga sila bariman sila matan nagtatayma ko. Rasul sallallahu alaihi wasallam hawak to tinggalan nga Makkah timulak man to pa Madina. Yadto ni mga kaibalang sahabat miyumuna. Pagdatong niya to pa hula Madina naghijra in Rasulullah. Tinggalan nin hula kanungnungan niya hula Makkah. Sa wayron mahinang niya sabab di niya ikapatinugin Islam so wayrit to hula Madina yadto yung mga tao miyakad kaniya. Pagdatong sin Rasulullah pahula Madina, unin hinang panagnaan sin Rasulullah. Ha mga kita mamamasa sin history, sin Islam, sira sin Islam, unin hinang sin Rasulullah panagnaan pagdatong niya madto pahula yan, hula Madina. Binaul masjid wat ta'akhi. Impanagnaan hinang nagpatindog masjid. Inhikarwa piya pagtaymang kun. Inaantara sin Ansar iban sin Muhajirin. May taong masjid supaya maauning pagsumad dya antara si Muslim. Supaya maauning pagsumad dya sin antara si Muhajirin iban sin Ansar. Hasupaya hikatinog marayaw yung pag-ibadat ta Allah. At the same time, mahinang im masjid din ini pagpipikilan biya diin sumahaya in Islam. Ini karwa iado ni hambok Ansar tao Madina ikaw hambok ding mga Muhajirin hinangon mo tay manghon ikaw ko ring hambok ini hinangon mo tay manghon piya pag tay manghon din antara si Muslim maita sabab inin secret kumusog in Muslim wala tanaza'u fatabshalu wa tadhhaba rihukum. Bangin Muslim pulak palik, dito dumatong pardaukan sila. Ay, nambok buno sing Islam, buno Uhud. Diyaog yung mga sahabat. Diyaog sing Quraysh. Diyaog yung Rasulullah. Bangin Rasulullah, dumuha pa Allah Ta'ala, dumatong ipardaukan. Sa may ta diyaog ang Rasulullah pagbunuan ini.
Mahita sampay kiamat baka anin Rasulullah ipon hapagbunuan ini. Mahita sampay biyali anin Rasulullah hapagbunuan ini. Mahita nabulaw in Rasulullah nakasakat pataas in bunuhod. Mahita nagsilawak in kababaihan na tao Madina sabab di matong inyo sin Rasulullah miyatay. Kaya nga tanong rin mo, sabab sa jasin hambuok. Wayroon nila iya kating kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimugtol sila ha kabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuok dosa, mahinang sin kita niyo, mahinang sabi kakangin sin Islam. Bangin kita niyo matan nagtatay manghud dun haon dumatong impartabangan sin Allah. Misan kita niyo tiyo-tiyo, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidnillah. Pilalaw sin Allah Ta'ala in tumpukan tiyo-tiyo sa di maog hatumpukan mataod inyad tuno dahil nga izin sin Allah. Kuno yan jumato suwayon pagtay manghudmatan sa bang injantong nato ini wayron pa nato namun nalim pagtay manghud biya sing kahalan nato bihaon way jato. Ambok do pilak magkut-kuti Muslim dihaon. Walil asap, magmaapdakuman, bato-bato sa langit, ingkugdanan masakit. Walil asap, sambat sin Arabin makasusa, sampay ri hasahapan sin mga duat, di majato inwayroon matan pagtaymangon. Sampay ri, sampay duat, na nanawag-tawag pa Islam, kiyukugdan. Sabab sin aun pa, lumik sin jantong sin pangatayan sin kita. Payon pa waktu. Humutba pa kita sabab sinang karugalan tambok tao sa panton. Limikture pa kita sabab aun diungog taniyo sinambok tao sa panton. Namung biadto Islam. In Rasulullah bang aun di matuha kauman sinambok tao mabalul qaum. Di magparulin Rasulullah simbiya ini sa iubatan sin Rasulullah kahalan sin Islam. Sabab maslahato sing maslaha sing Islam labi in lago deng si maslaha sing ginhawaran. Nasuhay ni Jumat yung pagtaymahon sing kita niyo. Mahambuok im Muslim. Sabab bang im Muslim pulak palik di dumatong partawangan sin Allah. Wala tanaza'u fatafshalu, ayaw ka mo maglingog lang sin Allah Ta'ala. Ma-failure ka mo. Ayaw ka mo maglingog. Ma-failure ka mo, watadhaba rihukum, maiging hangin niyo, maiging kusog niyo. Subhanallah. Bangin Muslim bukod ng kaatay. Bangin Muslim bukod ng kaatay, tartanto, maon na diyang pagjingkin, pag-igil. Naing bukon, nag-aara ma Islam, amo ini, intiya pa dyan ka man si Muslim. Ang kana, awan pagtaon nilalong na, farriq tasud. Ini. Pulak palika sila, magnakura-kaw. Pulak palika sila, magnakura-kaw. Ini kima dyan, tasapan si Muslim. Biuno kita ni Muslim. Buno pikilan, piulak paliki Muslim. Pag barangay captain, magbuno. Duangdan. Lahing, niyog, magbuno. Di makapagsuok yung Muslim. Subhanallah. Kaya lupahan si Muslim, inbanda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima ma'na, lian huddimatil ka'batu hajaran hajara, lakana ahwana ala Allah min an yuraka damul Muslim. O kama qala. Misan pa yung Kaaba, matupok, mahinang bato sibi-sibi, matupok, lamiyad to, makaan, pahadarat sin Allah Ta'ala, dahil si magpato, kau sin dugo, sin tay manghud mo Muslim. Uno, kihatian ito yung hadis. Jama'a Muslimin. Sa way na to, kihatian, biya din inlaggo, sin magbuno. Antara si Muslim, hindi makapagsuok.
Secret, dumaog kita niyo magtaymang di Muslim. Ikaw, unimbangsa mo, iyakan, inakutaw sugin kita magtaymang. Ini ikaw Arab, papansong inilong mo rin ka ako, ini ikaw, basta ka Muslim, in kita magtaymang. La fadla li Arabiyin ala Ajami. Wairul biyagbiddan sin Arab, magtupabukon Arab. Wala Ajamin ala Arabi. Damit yan in bukon Arab, magtupa Arab. Magtakabol in Arab kato, in ako Arab. In ikaw bukon Arab. Kaya tumanjari. Wairul biyagbiddan hantara si Muslim misan uno tribes. Maranao, Maguindanao, Tausug, iyakan uno-uno. Makawidda ajin hambok. Tauri hadunya. Illa bittaqwa bang siya aun mattan kabuka niya pa Allah Ta'ala. In siya makusog magsujud pa Allah, makusog jimikir pa Allah, indila niya daran limalabtik sin pagjikir misan siya uno, di siya kumaon sin alta bukun halal, in siya yaunin kabuka mattan pa Allah Ta'ala, nag-ibadat siya, nagtatahajjud siya, yaunin pagtaymang dalam sin pangatayan niya, wayron karugalan niya taymangod niya Muslim, amoy timatan nagmamabuka pa Allah, siya atin nakabida din kato tanyong kata. Hangkan na yung pagsudsulka, mahunit sa maluhay. In pagsudsulka, mahunit sa maluhay. In pagsudsulka, biyayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya, huffatil jannatu bil makari. Libot sin Allah Ta'ala in sulka, sin kahukawan katan. Mahunit. Sa mahunit to, magbati ka rom, tumahadjud, lisag doa sin dumid to ko kaya karo Allahu Akbar. Sali mga zaman yung visit ako mag-FD, makatug ko mag-Facebook, maalis sa doa na. Nabiya din pa katahadjud. Ito ko nagbawas sa sin comments. Laadlaway ron na pagtug, so busy Muslim yung magkita aldab. Ganyan kapag ibadat. Mahunit, magsudsul ka. Hanggang sa timilahakin imam ng masjid, imbilal, hayya ala salah. Mayroon isa man ito Muslim. Sa kaingatan niyo ba? Malukay rin sa magsudsulo ka. Hangkan ninagi ko mangunit yung pagsudsulo ka, sa maluhay rin sa pagsudsulo ka. Naglilingkod-lingkod in Nabi sallallahu alaihi wasallam, iban si mga sahabat, di matong hariwayat. Di matong hinambok kusog. Hawayron parimatong inambok kusog ininamita in Rasulullah ang mga tao yung nalupan niya. Bihaulong na rumatong marikato in tao sulha. Natarasang ng mga sahabat katan. Isuwain dumatong yan tao sulha. Wayron di matong dukain ba't malengkan in tao yaon. Way naging mga sahabat. Konsum. Namaita din Rasulullah. Dumatong marikato in tao sulha. Wayron dari matong amuring tao yaon, sampay katuadlaw. Pag ikatuadlaw rin nakatahanan sinabok sahabat, iyoro niya babae. Sampay maraming kisa. Iyoro niya babae, sampay natug siya diyakan niya, unuwain secret sin tao ini pag-ibadat. Maitain Rasulullah, kaya maitaan sa ini tao sulka. Wayron tuan, kita niya pagtahadjun. Mataod. Wayron ibadat secret. Amun namid da iring kanila katat. Sampay na maid na siya kaniya. Sampay na maid na nabok sahabi ni tao ini. Lawang na wayron tod maksud ko uno miyari. Wayron ako nagkaloy man sin ama ko. Sampay mataod makisa. Sa miyari ako, jimakadya ako kay mo. Sabab bietaan kami sin Rasulullah. Nakatuko rin matong mantukamo ini ikaw tausul ka. Imot kay mo, may tay ako uno to din pag-ibadat. Doon kay mo, may tayin Rasulullah. Kaya may ikaw tausul ka. Anong nawirun sa ibadat ko noon? Baka mo rin kita, mamurahan yung ibadat ko. But nawirun na isang. So, man tumay ko din sahabat, tiyawag siya balik. Sa along na mo rin biya kaingatan ko, di ako matug, hawak to sindong, sa hinggain pangatayan ko, wayroon bungsi, dukal patay mangod ko Muslim. Allahu Akbar. Yadto na middaan yung tao ini sabab sadya sinlasan niya tay mahod niya Muslim mayroon dukal niya dahil nga sabab yan di padong niya iyan siya sin Rasulullah tao so dumatong kanyo ihaw
inluhay magsudsulwa bang wayroon tuan dosa atau akan amun dukal mong siya tayo mga muslimin. Mahunit ti magsudsulwa sa maluhay rin siya magsudsulwa. Bunalon yung pagtaymanghod. Sabab, ikahasin si muslim sin pardauhan sin sila. Tuan, mahaba pa in maudo sana maray di na ako magpahaba sa ang parway na bangkil ko kanino. Miabot na kita maray ang kajam ato kan kulang labi. Kaya ngatan ko malaol ka mo yan. Labi luwa yung yung president na mo ini. Jazakallahu khairan. Amo iyo sa rinokto pagdawa. Maray in mga himumungan nito, mamarahinad to. Magsukor kanyong katan, ang mga dimungog, ang mga nakatayma. Inya to bilang panguwat sin kahalan si Muslim bihaon. Muna paparan si nagbisara insyaAllah. Bangon himumungan na mo, timaas, kimasla. Ando, butangan niyo kami. Ha, kaampunan, ibang kamapan sin kamo. Yung kami anak na tayo manghod niyo. Wayron to duwat-duwat in kami bang bukon. Amon dinghil kaniyo sin pamando amon dieta kato sin Allah Ta'ala sin Quran sarta pamando sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan haram Islam, tunain pangadjian sing kita niyo amoin dahil ha mga jimajat to waktu na to bihaon ini na wayroon magmaaroy ha Muslim amurin tayo mangod niya Muslim bihad tura sabab na bang kasakitan in hambuk Muslim tanto kasakitan da ingkatan Muslim makahalatising kahalan niya sabab na in sila sa pantun hang kaparan matimbay tak kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa pantun hambuk baran hauno na anggaw ta sin pamaranan niya makananang masakit malatag ang ginawaran niya sin hindi pagsandal sin masakit. Dihad tura in Muslim amin naglalasa maulong hatay manghud niya pagkahinya Muslim. Nabi sin mga jimajato waktu na to bihawon ini mga yan katan amurasan in masusa long tain amin mahugot in ini pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta nangako amin malasa siya hatay manghud niya haun na tampat na kabutang sibo na sambatan siguro na to to kain na ini long tawiya sin bangsa ta ini atawa mapansong inilong din kato atawa kumi panakalan din ka kumi din sinilong ta ini to katantay mangudtara way rad to perbidaan niya in malingkat ha pangatod sin Allah Ta'ala amoy in marayaw in pangatayan iwan nakaamoy hinang kawayan sin tuan na bulalamin nagwilda siya mura-murahan yung mga pangadyan na to din diha ini lokal-lokal na to ini amin mahinang na to ito ikatabang na to ang inawaran na to ipagpaamusin hinang insyaAllah subhanahu wa ta'ala sa lingkat-lingkat ito pangadyan sing kita iwan suway na to ito tuod ini patubuon halawon si bigi jantong na to in kita niyo magtaymanghod in magtaymanghod suway naglalasa-lasa in magtaymanghod suway nagtutulong tabang in magtaymanghod suway di pagmasusa sinabuok in amoy in kasigpitan sinambok tayo manghod niya. Bihad to in magtay manghod sa bunal haagama Islam. Biya na si mga liyawayan si mga sila nakaunak dahil kato taniyo. Amoy in ini namubog ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin pagkala pagpalindog sin agama Islam ang kanakita niyo ni nakahampit dahil nga amoy pagmatuyok nila pagulasang sa nila na yari kita niyo bihaon nakasud palawman sin sarayaw-rayaw ini nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala tawas haluka din ang mga nikmat sin Tuhan Rabbul Alamin amunay na agama Islam murah-murahan amoy in launta ini tayo maun na to marayaw in pangadjian nito sabab ini to katantan di isa tulok pasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga yadto katantan iban subay kita mangako na in kita Muslim bihad to in kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala jari niya itukbal namo in sa salam-salaman kaniyong katantan mga katawtan ng uran sibo dalaw man sinula na to ini sampai na makalayo pa pula Malayo, pula Islam, pula Arab
yan yung mga katawtay manghuran amin timutundan kato taniyo dahil hawak to pawakto mura kuman longta bang sila ini longta naliligap sin pagkala paglawag kawayanan na amo hindi sila makaalok kato taniyo sumakawa yan daisab sila tiyatakalan sin YouTube na yung pangadyan na Indoniaon yadto longta manuito yan sumod pa YouTube mayroon na mga pag ono ini misan kita rin makahadir hawak to kasabuhan hawak to maukab talayan to insyaallah subhanahu wa ta'ala na mura-murahan pagsukor ini kanyo mga katawtay manguran amin wala namutasi sin parkala ini masi-masi kamo timutundan kamo supaya sa jari mabugto ingkal lang sin Allah ta'ala sumampay paka siuk-siukan sin dunya ini abutan sin amoy programa na to ini Demikian pagsukor ha guru na to ini kalasahan hay doon sinamin pangadyan nito imbunal niya bang aun da pag-iman si manusia matanhod din na mo inbigi jantong niya singkahalan si mga katawtay manghuran amin kiyukugdan si masalahat hawak to na to ini bihan mga katawtay manghuran na salam doa kaniyo demikian puas dengan pagsukor pa Allah Ta'ala tukbal na muli sa pagsukor kanino mga katawtay manghuran ibalik ko pa guru na balikin na kapatid palit na kapatid. Alhamdulillah magsukol pa to na lang ta himumongan mo na mayroon na sa ato mga hikasupat na sin ako manggupon biya na sinagi among daran pagsasarang sukol pakatan amoy hindi magpati laol sumumpat biya di nagjahi kapaawat na to ang dawa Islamiyah yung pamando sin Allah Ta'ala. So, ang mga katawtay manghuran hindi magpati laol ando isang kamari kaingatan sin katawtay manghuran yung katan mamarahin na Allah Ta'ala man sin malaikat nagsusulat sin karayawan niyo yung makaingat kanyo bang kamo muy padarat sin Allah Ta'ala gamdaman ang kamo katukon kan siya rito hadto na makaibog na saan insyaallah subhanahu wa ta'ala sin pila adlaw yaon ato kan pila bulan di oy na kita nagpagkagwa mari kay mo patuan pasal si mataudot biya mga pagkapanawan daran dito mga Manila yadto ang mga bukun sa kasasawan nito nabukon kasasawan biya mga connection dai sa blong tahay nang taini pasalan kita ini na dawa yung pagpasaplag sa Islam ko natlong tariyaw lata amo na alhamdulillah ito ang mga Manila iban niya rin mga laing dahil sinagyapa tuan mga bukid noon ini malay-balayan o mga parakala ta tihidyatul ta da'wa alhamdulillah na iban sing kaiwan ang binaybayan na murah-murahan haro asin kamukatan bang man pasungon pasin Allah Ta'ala yung karayawan amo ni karin na to umat Islam insyaallah subhanahu wa ta'ala. So maray din hadya magsarang sukor kami kanyang katan ha pagtayong sing kamo insyaallah bang man niyan tumahinang nato palita di dunya labi luwa bang kita ni mo ipadrat sa Allah Ta'ala doa pa Duma kita ni Allah alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma abrim li hadhihi al-ummati amra rushdin yu'azzu fihi ahlu ta'atik wa yudhallu fihi ahlu ma'siyatik. Allahumma iftah ala al-qa'imin li nusrati dinika fathan mubina. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين يا عزيز يا جبار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.